Imana ibongera imbaraga, ibongera ubushobozi, ibongera ubutware, ibongere kwihangana mu isi y'imibabaro, ibongerere kwihanganira kumva ubutumwa bwiza, ibahe ishyaka n'umwete ryo kumva ubutumwa bwiza. Nitwa Pastor Munezero. Ubushize twaganiye ko umuntu wese abujijwe gukumira Imana mu bye, kuko Imana niwe mujyanama, niwe mucamanza. Egariasi, uyu mwanya wa none rero tubazaniye ijambo ry'Imana rivuga uru rugendo turimo, uru rugendo twatangiye dukwiye kugira amakenga. Urugendo twatangiye rukeneye amakenga nk'umurinzi w'amasezerano, kuko umuntu wese utagira amakenga mu byo avuga, utagira amakenga mu byo akora, utagira amakenga mu byo atekereza, utagira amakenga aho agiye kunyura, utagira amakenga mu bimutegereje, utagira amakenga ku cyo ari cyo, yisanga yarabuze ingororano yari akwiriye kubona zibujijwe nuko atagira amakenga. Rero Pastor Munezero, mbere yo kugira ibindi byose dukora, katubanze dusenga Imana rurema. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko wabanye natwe, kandi turagushimiye ko ushigikiye ubutumwa bwiza. Ubu butumwa bwiza rero turagusabye ngo ubwinjize mu mitima y'abantu kandi bufashe abantu, buri wese ububona agira amakenga yo kumenya impamvu bwaje. Mbyambaje n'ize izina ryawe Yesu, urakoze, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, Imigani ibice 27. Imigani ibice 27, hari amagambo y'Imana avuze ngo, Imigani ibice 27 umurongo w'12, umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Ahangaha hari irindi jambo rwose riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 4:5-18. Haravuze ngo, kuko Uwiteka waremye ijuru ari we Mana, ari we waremye isi akayibumba akayikomeza. Hanyuma 64:7 haravuga ngo, ariko noneho Uwiteka uri data wa twese, turibumba uri umubumbyi wacu, twese turi umurimo w'intoki zawe. Aya magambo abiri afitanye isano. Nashatse kuvuga cyane cyane ku kintu umuntu akwiriye kugira amakenga, gikwiriye gutuma umuntu agira amakenga, ni ukuba we ari ibumba. Umuntu wese ufite ikintu gikozwe mu ibumba akirinda byinshi. Iyo imvura iguye aracyanura, iyo ibindi bikoresho bikikubiseho kirameneka. Ufite ikintu gikoze mu ibumba akirinda amazi menshi. Ufite ikintu gikoze mu ibumba akirinda abagisagarira. None ijambo dusomye riravuze ngo, Uwiteka wabumbye isi, twebwe turi ibumba, nawe ukaba uri umubumbyi. Nagira ngo mu Kinyarwanda cyumvikana, mwumve namwe, kuba buri wese uri ku isi avugwa ko ari ibumba. Uko waba ukomeye kose, ariko Bibiliya itwisa ibumba. Ntabwo ari byo bise ibumba ahubwo uwatubumbye ahumetse ijambo aravuga ngo, mbese ye, nubwo mukomeye, nubwo mukize, nubwo muri ibihangange, mwamenye ko muri ibumba. Aho wicaye ukamenya ko uri ibumba. Niyo mpamvu haje ijambo rivuze ngo, umunyamakenga iyo ikibi kije arakikinga. Ni ukubera iki? Iyo ikibi kije arahunga. Bivuze iki? Bivuze ko abatinya kumenagurika. Umuntu nk'ibumba, ibibonetse byose byamumena. Mbibutse ko turi ibumba, na malariya yatumena, n'inzoka ziratumena, n'izuba ryatumena,
n'inzara yatumena, n'abantu batumena, n'agasimba gato katumena, n'akaryiye mu jisho ryameneka, n'umusenyi watumena. Mumenye ko n'umuntu iyo agize udusenyi twinshi muri we ahita ameneka. Abamenagurika ni benshi, ariko twe tutaramenagurika tukaba turi ibumba. Umwuka aravuze ngo mbese aho uryamye, aho wicaye, aho uri, wibuka kuri ibumba? Waba wibuka ko uri ibumba? Ibumba rimeneka ntiriyorwe. Ibumba agati kagwaho rikameneka. Ibumba igare ritimba hasi rikameneka. Ibumba imodoka ihirika rikameneka. Ibumba indege ihirika rikameneka. Ibumba ndi kuvuga ibumba inzoka zirya rikitura hasi rikameneka. Ibumba inzariza ikarimenagura. Ibumba uburozi buhitana. Ibumba ibihato bihinarika. Ibumba abarozi bahinarika. Ndavuga uyu mwanya wa none wibuka ko turi ibumba. Kora imibarure, reba ibintu bigusatira bigashaka kugukora. Rero Kristo Yesu yifuje kudushiramo umwuka wo kugira amakenga. Kristo umenye kuri ibumba, ubasha kuririnda no kurigirira amakenga ku kishe cyose cyo kora ibumba ririndwa n'uwaribumbye. Dufite umuntu wavuze ngo iyakabumbye niyikamena. Haleluya. Iyakabumbye niyikamena. Iyo niyo mvuga. Iyo yatubumbye, iyo yakubumbabumbye ukwiye kuyikorera. Iyo yakubumbabumbye ukwiye kuyihereza icyubahiro. Iyakubumbabumbye ukwiye kuyiha amashimwe. Iyakubumbabumbye ukwiye kuyitambira. Ariko intego y'ijambo ndimo mvuga ni ijambo rivuga ngo gira amakenga kw'iryo bumba ryawe. Hari ibindi byinshi tugomba kugirira amakenga, ariko icya mbere numvishe twagirira amakenga ni iri bumba, n'uyu mubiri umeneka. Ese wamenya igihe iri bumba rizamenekera? Ese hazaba ari mu gitondo? Ese iri bumba rizameneka ari saa sita? Ese iri bumba rizameneka ari ku manywa? Ese iri bumba rizameneka ari nijoro? Ese iri bumba uzi ikizarimena? Ese iri bumba uzi itariki rizamenekaho? Ese iri bumba gira amakenga. Wakomera ubuhanuzi nkuzaniye, gira amakenga y'iri bumba. Waba woroheje ubuhanuzi nkuzaniye, mbere yuko tuganira ibindi, gira amakenga y'iri bumba. Waba uri kurya neza, iri bumba ntirigushuke, gira amakenga y'iri bumba. Iri bumba rirya neza rikarwara umuvuduko. Iri bumba rirabura rikameneka. Iri bumba rirya inyama nyinshi rikanahura n'ibibazo. Iri bumba rirya bike rikagwara bwaki. Iri bumba kuvuga iri bumba rinywa isukari nyinshi rigahura n'amakuba. Iri bumba ribura isukari rigahura n'amakuba n'ubundi. Iri bumba rijya amavuta rikanameneka. Iri bumba ribura amavuta rikanameneka kandi. Iri bumba uko muribona ribura amazi rikameneka. Ryagira menshi naryo rikameneka. Iri bumba rihura n'umubu rikameneka. Iri bumba rihura na diyabete rikanameneka. Iri bumba murigirira amakenga. Mbazaniye ubuhanuzi buvuze ngo uwo ari we wese uri kwisundeza amatwi, mu bintu bya mbere yagirira amakenga mbere yo kurinda ibindi, rinda iri bumba, kuko iri bumba niryo ubitsemo ubutunzi. Mbere yo kurinda ibyo utunze, rinda iri bumba. Mbere yo kurinda ubutunzi bwawe, rinda iri bumba. Iri ni ibumba rihura n'izuba rikamenagurika. Iri ni ibumba bararivuga, bari gutera amahembe, ibumba rigahinarara. Iri ni ibumba ndabatangariza ngo ayo waba warize yose, iri ni ibumba. Amasomo wize apfunyitse mu ibumba. Ubwenge ufite bupfunyitse mu ibumba. Ubuhanga ufite bupfunyitse mu ibumba. Ubushobozi ufite bupfunyitse mu ibumba.
icyo wagirira amakenga cya mbere rero ni iri bumba. Yemwe rubanda rw'umwami, abakomeye n'aboroheje murabemenge, mumenye ko ubushobozi bwose mufite bupfunyitse mu iri bumba. Kabiri, cya kabiri wagirira amakenga ni umwanzi Satani. Umwanzi Satani afite amayeri menshi, kandi icyo ashaka ni ukugukuraho Imana yagushize no kukubuza imigisha yawe. Aho kugeza simbyitayeho. Ni bande batagize amakenga tujya gusoza? Ubutumwa mbazaniye buravuga ngo ukomeye n'uworoheje arinde agirira amakenga iri bumba. Kurigirira amakenga ni ukuhe? Ni ukurisengera, winginga uwabumbye iri bumba niwe urimena. Iyo atarimenye ntirimeneka. Uwabumbye iri bumba iyo atarikubise hasi rirahagarara. Uwabumbye iri bumba aririnda abarozi, n'iyo bariroze araririnda. Uwabumbye iri bumba niwe urifite mu biganza. Uri masiyado. None icya kabiri ugirira amakenga n'ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe hari ibyo wavuganye n'Imana, hari ibyo wavuganye n'Umukiza. Ijambo rivuze ngo iki? Riravuze ngo gira amakenga kuko umwanzi Satani azana ibibi ngo bigwemo. Duhereye mu Edeni, Adamu na Eva ntibagize amakenga. Imana yabasize mu Edeni, ibaha ibyo kurya, ibaha ibyo kunywa, irababwira ngo iki giti ntimukakirye. Maze rero ntibagira amakenga. Ngiye kuvuga ingaruka zo kutagira amakenga. Amakenga nk'umurinzi w'iri bumba, amakenga nk'umurinzi w'agakiza, amakenga nk'umurinzi w'ubugingo, amakenga nk'umurinzi w'amasezerano, amakenga nk'umurinzi w'ubutunzi bwawe, amakenga nk'umurinzi w'urugo rwawe, amakenga nk'umurinzi w'impano zawe, amakenga nk'umurinzi w'ubutunzi bwawe, amakenga nk'umurinzi w'urubyaro rwawe, amakenga nk'umurinzi wa fiyanse wawe, amakenga nk'umurinzi w'ibirori uri gutegura, amakenga nk'umurinzi w'akazi ukora, amakenga nk'umurinzi w'ibiro wicayemo, amakenga nk'umurinzi w'iyo modoka utwaye, amakenga nk'umurinzi w'indege uragendamo, amakenga nk'umurinzi w'akazi ukora, amakenga nk'umurinzi wa diplome yawe. Ndavuga amakenga nk'umurinzi w'inshuti zawe, ndavuga amakenga nk'umurinzi w'inzira unyuramo. Imana iguhe kugira amakenga. Imana imanuye umwuka wo kugira amakenga, amakenga nk'umurinzi w'ibyacu n'abacu natwe ubwacu. Adamu na Eva yari mu Edeni, inzoka iraza. Inzoka ije ntiyagira iki? Ntiyagira amakenga. Kimwe cya kabiri cy'abantu bari gukubitwa uyu munsi bakubiswe nuko batagize amakenga. Navuze amakenga sinavuze amasengesho, navuze amakenga sinavuze ubuhanuzi, navuze amakenga sinavuze amasezerano, navuze amakenga sinavuze amasomo, navuze amakenga sinavuze imisozi wazamutse, kuko amasezerano ufite azasohozwa no kugira amakenga. Ubwenge ufite buzarindwa no kugira amakenga. Amasengesho usenga azahabwa agaciro no kugira amakenga. Umunyamasengesho utagira amakenga akubitwa iziruta izaba abatarasenze. Uwo ninde? Ni Ananiya na Safira. Barasenze bavugana n'Imana, Imana iraza ibagurishiriza isambu. Ntibagira amakenga ngo bavuge bati kuki Imana itugurishirije. Ananiya na Safira bakubitwa iziruta iz'abatarasenze bazize kutagira iki? Amakenga. Nkwifurije kugira amakenga mu byo ukora, amakenga mu byo uvuga, amakenga mu rugendo rwawe, amakenga mu masengesho, amakenga mu nyigisho zawe, amakenga mu rugo rwawe. Reka babwire, Edeni, Adamu na Eva bari bicaye mu Edeni, bayikumwemo no kutagira amakenga. Imana yari ihari, abamarayika bari bahari, ibyo muvuka ijuru ryari ribizeye. Inzoka ije ntibagira amakenga. Ntabwo babuze amasengesho, ahubwo babuze amakenga. Ntabwo babuze amasezerano, ahubwo babuze amakenga.
bari bafite amasezerano, bari bafite amasomo, bari bafite ubuhanuzi, bari bafite umutongero, bavuganaga n'Imana, bakoranaga n'Imana, birirwanye n'Imana, bararana n'Imana, bari mu byavuzwe n'Imana, bari mu byasohojwe n'Imana, bari mu byaremwe n'Imana. Alafe ntibagira amakenga. Inzoka iraza, wani ivuze ntibagira amakenga ngo kuki inzoka ivuze. Kabiri, ntibagira amakenga ngo kuki Imana izi amasezerano yacu. Gatatu, ntibagira amakenga ngo kuki uyu mugabo ari kuvuguruza Imana. Iyo bagira amakenga bari kuvuga ngo kuki inzoka ivuze. Iyo bagira amakenga bari kuvuga ngo iyi nzoka yamenyeye amasezerano yacu. 9:50 mu gitabo cy'Abacamanza tuhafite umugabo tujya gusorezaho utaragize amakenga. Abimeleki yarwanye urugamba ararutsinda, arwana atagira amakenga, atsinda atagira amakenga, anesha atagira amakenga. Abonye umunara wihishemo abantu, oriye yo kuvuga atese muri abihishemo bafite iki. Niyo mpamvu nababwiye ngo amakenga ya mbere ni ukurindira iri bumba mwambaye rirahiriwe ntiriharaye. Niyo mpamvu murigira amakenga. Dusoza, Abimeleki ngo yegera umunara ngo awutwike. Umugore wari mu munara afata ingasire ayimukubita mu gahanga, ayimukubise mu gahanga arakamena, ayimukubise mu gahanga arakamena. Mbese murabona uyu mugabo Abimeleki yazize iki? Ntiyazize kubura intwaro, ntiyabuzize kubura imbaraga, ntiyazize kubura ubutware, ntiyazize kubura ubushobozi, ntiyazize kubura amasezerano, ntiyazize kubura ubutabazi, yazize kutagira amakenga. Naho ubundi yari yatsinze nk'uko watsinze. Nawe warubatse, nutagira amakenga ruzasenyuka. Nawe uri mwiza ariko nutagira amakenga ubwiza buzapfa ubusa. Ndimo mbabwira umuntu utaragize amakenga. Ni umukobwa witwa Tamari. Musaza we yararwaye, aravuga ngo kuki ntarwaza na mushiki wanjye gusa, yanga ababyeyi, yanga bamubyaye, yanga inshuti, yanga abavandimwe. Mushiki we ntiyagira amakenga, yagiye kwirota uruva araranye na musaza we azize kutagira amakenga. Mbaganize, ndavuga amakenga nk'umurinzi w'amasezerano, ndavuga amakenga nk'umurinzi w'amasomo, ndavuga amakenga nk'umurinzi w'ubuhanuzi, ndavuga amakenga nk'umurinzi w'iby'Imana yakuvuzeho. Ndimo mvuga amakenga. Tujya gusoza, muranyemerera mvuga undi. Drose edai kenema. Ndavuga Farawo. Farawo ntiyagize amakenga. Yari afite amagare atagira amakenga, yari afite amafarashi atagira amakenga, yari afite imbaraga atagira amakenga, yari afite ingabo atagira amakenga, ayoboye atagira amakenga, afite abafana atagira amakenga, afite abakonikoni atagira amakenga, afite abarozikazi atagira amakenga. Bageze ku nyanja, abona inyanja irahagaze, amazi ajya epfo, amazi ajya ruguru, Abisirayeli barambuka. Farawo n'ingabo ze ntibagira amakenga, bati iyi Mana ihagaritse amazi. Ntabwo Farawo yishwe n'amazi, yishwe no kutagira amakenga. Iyo abimenya agasubirayo, Farawo ntiyari gupfa urwo. Mbese mbabwira iki kandi? Reka mbabwire ko Yesu agira neza. We ubazaniye ijambo rivuze ngo ibyo mwavuganye n'Imana birarindwa n'amakenga mufite. Nshaka guhamagara Imana iguha umwuka wo kugira amakenga. Ndabaho urugero. Uyu mwanya wa none ufite amarira aho mu rugo, ufite amarira mu kazi, hari ibintu byakugarutse, ariko bugiye ugira amakenga ntabwo biba byakugarutse. Kandi ngo intakenga yishwe n'umututizi. Icyo nakoze, yego ubu uri mu ngaruka zikomeye zitewe no kutagira amakenga. Uri mu ngaruka zikomeye zitewe no kutagira amakenga. Ariko icyo Uwiteka ntumye kuri urubuga, bene data bakunzi b'iri jambo, nuko ashaka kwinjiza muri wowe umwuka wo kugira amakenga. Amakenga ni iki? Ni ijwi rikorera mu mugenzi rikamubuza guca ahatanyurwa, rikamubwira ibiraba saa yine ari saa 3, bikamubwira ibiri bube saa 6 bikiri saa 5. Ni ijwi rikongorera ngo ahantu hace, ahantu hanyure, ca bugufi, zamuka, vuga, bumba umunwa, icara, ryama, taha. Iri nijwi nk'impano y'Imana isize kuri urubuga. Kamasengere ku Mana mu kazi mukora, mu rugendo murimo, Imana ibahe kugira amakenga. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye kuri Imana,
wabonye ibiri imbere y'abagenzi, wabonye ibibategereje, wabonye ibyabamenagura, wabonye ibyamena ibibumba, wabonye ibyabakoraho. Uravuga uti ntabara ubwoko bwanjye mbohe kugira amakenga. Ubwo usutse umwuka wo kugira amakenga, ntitugitunguwe, ntitugikubiswe, kuko ibigiye kuba tuzajya tubibwirwa n'umwuka udushizemo. Mbyambaje nizeye ko isi n'igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abaduteze amatwi n'itorero ryawe turarindwa no kugira amakenga, tugatsinda urugamba, tukambukira aho abandi barohamye, tugakandagira ibyakandagiye abandi, tugakubita ibyakubise abandi, tubikubitishije amakenga ushize muri twe. Mu izina rya Yesu urakoze, amen. Ni Pastor Munezero. Uru rubuga ni rwiza kandi muruyoboke, kandi uru rubuga muzarwumviraho byinshi. Utumvisha iki neza aje ku cyasize, utumvisha iki akurikira ikindi kiri buze mu kanya. N'ejo hazaza ibindi. Muhorana amakenga yo kuvuga ngo rwa rubuga ruri biki, nuryamugira amakenga uti rwa rubuga hasohotse iki. Ibyo bizagukuza, nanjye binkuze, n'Imana biyikuze, tuzahurire mu bwami. Address ni 0788212031, ariko iyo usizeho kode y'igihugu cyawe ubu kongeraho izo nomero, ubasha no kuvugana tunyuze mu gikari. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen. Shalom, shalom, nahuta.